no sia abomane she mama adwo mama kwaba eba Hytvgh so no sia kasebo na edru so aye ba bekenkan ma wo so wahunu de ekoso ewo Ghana man ho hanyina na onim se wetimi akọ Facebook na afi de wahwe yen ewo honom Hytvgh na afi so YouTube no Hytvgh bomode aso bedi achi wo honam bibia so atoyi ewo honom yen resen bi aibedi kasebo mu akotene Ogopiem wo mrase bedwafia edonkuma wo ho enam won no dani onimunyamfo haruna idrusu eso ena ode sem kakra bi ede atodwa a oka won sem nyina ede akwama aban oteso ene omampanyin na nadoda kwa akufu ado se won bomoden ha se borders ahodo a ewo oman Ghana mu ha no ba bia wo fa fom edi wura Ghana mu ha no ye bebomoden ha se yebetime biebie mu na amanfo etimi edigwa na omanfo so wo amano ne watimi aba Ghana ha saying Yebesan so edi akire wona wo frɛ won ho fix the country movement no won panyi ba kon a ye frɛ no Oliver Banker anase Oliver Baka ono enede nsem kakra de koto Facebook ma ne ho che no na saying a ye che no chese okopie mu wo court na nne no de etete ene says si an court amane bela ho nsem nyina no ye ba bebo mu nkyiremu wo kasebo mu ma wo so watibie nsem bi aka ye nim ho a editie na edihwe ena majebre me okamafo Clement me ba bekinkan ni nyina ede amawo na maneka wo say Adom boutique eso ena waso masene o semi nne me mekinkan kasebo ni nyina efa mawo Adom boutique say eba no ntade hye ne chese afade ahodo nyina obetime nya bi ewo ho watches ahodo nyina ko Adom boutique ne ko je wo de 0243708485 0243708485 na wone won atwetwe nkombom Afi so mameka will say Adom Yorke state once wo insase a wo tonton tiba na beje wasase na bibia so enkoyi obetimi afra won e wo 0243708485 0243708485 Afi so Sabo hotel eso ba bia ye jeje ye ho anase ye dodo ye ho obetimi akoda ho wo ahoho bi ene ade a obetimi ekon a de won akọ na afi de my experience hospitality at its best nti bo modi ansa betimi akọ kaso ne potem nyenyan road honum ena wo butu nti bo modi ansa obetimi akọ Sabo hotel na so wakoje bia ya yeje ahoho ni ebi 0242222292 02422292 na fe woni won atwetwe nkomo abusia ye dan ye ho abaye ba nsenu mu chemu nyina no ye de somwo ewo kasebo imu Abusiani yasema wakwaba eba Hytvgh so no nsia kasebo ena edru so Kamabo Clement majibra me ba bekinkan ni nyina ede amao yehye nsem na se na ye de yeni ekire na se bedwafie na donkuma wo na se bedwafie nam won ba no dani onimonyamfo Haruna Idrusu eso ede nsem kakra bi ede abetudwa wo ka won nsem na wo de kire omapanyin na na kwa kufu ado so wo bomodin se COVID-19 aye ka ho asem no sisi ano wabre ne ho ase ede ahye yen kasa ne nioma ye nyina no wabre ne ho ase nti ye bomodin ase betimi ebie boda hodo a chese ewo Ghana man mu ha ewo si ebie wie mu hyen ede nemu bia ye nante ede ba Ghana mu ha no eni bia ye so a ye de ka ne ade etimi efa nwura mu ede bepie ewo Ghana mu ha no ewo se bomodin ase ye betimi ahwe ne ebie sa borders ni nyina na atimi ama nioma ye de ba Ghana ha no yetimi ede aba na fe so nipa so etimi edi etrentwie ene ewo fi Ghana ha na wo san eba na bibia so akoyie o kan ensem no eno san so ede nani ekire ye babia chese wie mu hyen ene ade eba no o se honom so kopie mu wo honom de na chese COVID-19 sika ya hyese o mafo entu ansa na wo ye won test no o se sa ne ma nyina no entwaye na yentie se ne ono ankasa o kan ensem be no justification for the continuous closure of Ghana's land borders. Therefore, as a minority, our primary concern this afternoon is to call on the President as chair of ECOWAS
to do that which is needful to give meaning to the resolutions he so chaired for ECOWAS to pass, to allow and facilitate the free movement of goods and services between us, our neighbors, and the rest of the world. The fleecing and rip-off of Ghanaians and international travelers into our country in the name of COVID charges at the Kotoka International Airport by Frontiers Health Services must be reviewed and reviewed in earnest by government. Nowhere in the world does anybody pay $150 for a COVID test. The Honorable Blackwa returned from Romania. I was in Doha, Qatar, and the least you pay is $50 US. At most, probably highest elsewhere will be 100. So for non-Ghanaians to be compelled to continue to pay $150 US in the name of COVID tests, which COVID test arrangement procurement is questionable and raises questions of us using COVID as a money-making enterprise instead of a public health epidemic. Abusia yefi sansemi so de ane de ni echre eye Oliver Baka anase Baka na kache na wonim se nansia no ode nsem bi ebetu dwa a chese o kire nioma ekoso ewo Ghana hanom se wonim se ono so eka eye fix the country for ne ho na o keka ne nsem na eno de na ni kire Facebook eno ko chocho nsem ni bi egu wo se aban a ote so no abomodin ase obetimi ahwama kanko anase yeyo bibia atoto yie ewo Ghana man mu hanom de a na chese no abedi edomanim na afede watu aban na osisuo no afiri so na ode sansem we ekogu Facebook no ena manfo so edi akire a ena eye security for anase apolice for kobo timing ewo ye airport wonum na wo bomodin a eche papa yi wode ne kwagina asem di bia no na chese eye den pa se wetimi ama ne bill a chese na lawyer for we bre na ene koye ekku bia na wode ne kwa na wo sign de na ba na wode na kwatwira ban kukumusa enne de NSS si anu go kopie mu ewo eye court no court amani bail enye asemketo akra na eno na fix the country for we wonani ajepa se wetimi akon aprea ama eye Oliver Baka wetimi afri eye prison anase baby a wode ne kwatwire ye no wetimi eyi na afim na eno mu na lawyer akoto ampa ono ena igina ekasa ema eye Oliver Baka ewo eye court honum ono ena okansem kakra ede kire eye fix the country for say won bomodi ansem wonani je mu say yeyi eye Oliver Baka no won ma wonani je no embro so anhwe yie a na court no asia fra ne biom ti won bomodi ansem wonani je mu no wo bema bibia atototen na wafe wapre asumdwe nemu enye entokwa. Please let The bill can be rescinded. You know that. They rescind the bill. So if they are happy as they granted bill, conduct yourself well. Is innocent. That is funny. I don't know what should we expect from now. Nothing what you expect. Everything is in the ball of the prosecution. When they are ready for trial, we'll be ready for them. Thank you. Abusia yefi sansem ne so de ane ekọ eye 1D 1F
onim se abanye ebetena so no ade ba kwa na esi nani so a ne campaign mu nyina na oka ho asem one district one factory na yakopie mu ewo ye lejokuku constituency no ewo ye Accra hanum say dia na chese honorable Benjamin Nati Ayiku one na pamfo etimi apaw team bi a support team ama 1D1F no a chese wo ba beboa ama imprekonyen no etimi akona nimpa na eno na odin sem kakra editu dwa say wo bomodin ase obetimi any parliament select committee no akotena se na fedie wapanyoma bi edi atoto akwan mu se ne beboa ama pig farming no etimi akona nimpa ode sansem yi etu dwa abra na wo paw support committee ama 1D1F ewo ne constituency nim Obisa se adintina yentimi emfa ya ha prekodo enye na omaye no eno se dodo ahompe no omunya ebeze enye prekodo munyina na munya ni nan no nko a akoso kire me sika ode kraba yamshi me pa but ebekoso ene makasa kwan befa so a ebetimi enya ye farmers no ewa Ghana ha anya mpreko no yenti a yentimi nya ndodo no ewusia eno echi no ena MC awo Lejekuku Municipal Assembly Mordecai Kwashi ono so nsem kakra editu dwase nyoma woye nyina no ebeboa ama 1D1F no etimi afane ntuma pa afira pa ewo Accra honom ene Lejekuku Municipal Assembly implementation committee be create enabling environment where I bet them they support to new 1D1F operators for them to grow. It is clearly a symbiotic relationship because as more commercial and industrial entities settle. Abusia yefisa ansem ne so dia na ekọ STEM na yakase STEM a science, technology, engineering and mathematics eho asem ene yeka we dwumadie anase anisuade hunu a esi aban a oteso no nani so afei so education minister any education ministry na nkasa no wonani suade hunu ba ko a wode aba chese sisi ano Ghana hanum sei no wama eho nkrata sisi ano bia betimi akosua neoma bia ebetimi aboa yen ama yenya yensa no adwuma na afei so yetimi akọ nkan ewo abefo intentan no ene neoma bibra ye de edi dwuma ewo wiase mu hanum sei na ukopie mu ewo wona dwumadie ni mu de na chese ekamia yese neoma a bema obi ada suban pa edi no ekamia yese eno yira afimu na enumu ena Reverend Dr. Opuni Frimpong ono Presbyterian Church no wo minister ba kon afei so all science so educationist na chese eba na de suamu am wakwadari mu pa church ni mapa enya asemketo ono ena tenase ya ehunu se STEM yi no ehu hia pa o se ebeboa ama wanfo ewie suku a watimi enya wonsa no adwuma ene ade nemu wo se sa STEM yi a ye ka ho asem no yetimi eboa ede neoma ebeda suban pa edi morals anase moral values ni betimi etso ede awuram eno mu no obi wie adwuma na so ye adwuma babi obekwa ye adwuma bia no obetimi ada suban pa edi obetimi echia obi neoma ekyerese nipa eda suban pa edi no o se no so yetimi ede custom ne ho a ebetimi aboa pa owura Reverend Dr. Opuni Frimpong ede sansem nyina ede tudwa bra okopie mu ewo Joy FM anopa kase eso anase anopa dwumadi eso. You touch one, you touch one. You touch Bishop Mensah, you touch Bishop Mensah. If he's lucky, his church members will go and defend him. But the others will see him as Bishop Mensah when you're in trouble. Yeah. Now let us see how we want to face the storm together for relevance. That is how it was done. I'm talking about historical antecedent, things that really happen in this country. That is how we achieve relevance. And so in their schools, for instance, they had common curricula.
All the mission schools. And it was not accidental. They planned it. They all had a philosophy that when you get a Ghanaian child, train the head, train the heart, train the hands. That was the philosophy. Somebody must tell me the history and the philosophy behind education in this country beyond STEM. As if give Ghanaian children science, technology, and the new things they are talking about, and you have solved every problem. And I'll tell them that education without moral and spiritual values, they are producing intelligent criminals. And so far, I don't know how many we have produced. Somebody should tell the Minister of Education that science and abusia ye fi sansem ne so de ne yakwa kowie ebo ye kabiti na kabiti no ehonom e bia wi a wotimi se chese ye kurase kakra na ayaresabia e wo honom no brofo a eye mesamufo atwira ba hanom no eye dilapidated na chese atete apansam asai enye kra ntiro wo kohwe ayaresabia e wo honom de na chese obi resi ekotobe kuma akakra bi na bubu egu omanfo wo hono so nenso ehonoma na apemfo ene wona wo nyina ekoje eye ayarehwa enya asemketua na okopiem wo honoma eye ohima awo eye kabiti ehonom no ede nisu ene ne dwadwo chese nyema eha ne nyina ede to nzantrofo anim se anka yema ne nto aban se aban bomodia na anka womekọ womboa esanse wanhwe ya da professor no na eye ayaresabia wo eye kabiti no anhwe ya na ebubu egu omanfo so nti wombomodia se obetimi akọ womboa akoye owo fidie bi ama wo mo anokra mitu anamo be se mprensa eba ha medimi amani abehwe yesa ade a wuhunu no na wudi hu adanse eden ni nyina kraki akoye owo fidie ama midwife ni amma na omoda wo so no yesa oba de awo ne kawa na yesa wunnim bebi awoda mpo se bi adan ni juri na se eba midwife ne de oni de nani wo nani so betimi adwane apie na wo awoda ho paragata no di fine fa na kire se enkoyie nana afa okanti autosumienu enso ohene ewo ye abite krom honom no na ono so ede ne nsem kakra ede tudwa kire kwan a ade no eha ono ene ne manfo se ne edan na aye no kwan a eha eye ono ne manfo se no kire ne nsemu na kaka fiashia di won suaja ko mendon ti chako pene ne hi fam omunyina hanuma na mbeja yarehwe nanso udi wani behwe babia yeji awo anaso yehwa yarefo no a eya connect wo honum no nsentrofo ebo modenia trumika ekọ ne ho ko bisa ne se wo na wo ye eye midwife eba hanum madam Mabel Gate ono ene den sam ono so den nsam etudwa ekirechire mu nyina se honum adwumadie no eye ne yapa na se eye den pa se obetimi adi dwuma ewo eye ayasadia honum isanse akade ahodo bi a wo se wode ye dwuma kra no wonya na afi so de edan no so akoye asemfofra wo kan ne ho asema enkosi aga ntino aban bomodi ase obetimi ede akade afi so edan no obetimi abaye renovation na bibia so atodin Brina ye film wa ha especially with midwifery aspect no ye wo midwifery empower ha be san say ye dan no emusa moreover so ebu form onyina akake nti enye save emma about tiny apinfo Brina abusia kasebo no esi aha Hytvgh so no sia kasebo ene ye de besom wo no yenhwe nsembi ID kasebo mu akotene ye de ani ekire eye donkuma wo eye mrase bedwafie na wansema wode betu dwa ebi ene se aban bomodin ase borders ahodo a ye tutu mu esanse COVID-19 eba ye no ye be bomodin ase betime biebi na ama o manfo a wode nioma efi amanone ebewura oman mu no ye betimi ama won kwan na wo so de aba na dwadie etimi akoso afi so ye san so de ani eche ye fix the country na fix the country for wonipa ba kwa ye che ne etu mu a wokogina eye emra animu no eye Oliver Baka sisia no amanebo eba ne se ye yi ne apie na lawyer eye akoto ampa ye
obi okasama no afei so gina mu edi asem ewo ye court e ma no ono ene de nsem kakra de atudwa se wo mu se ye yi na pie ne mu fix the country for yen comport ye ho yen bomodi anse betimi da suban padi ni ansan ambefa eye Oliver Baka nsem bi aka ye ni mu ho na editie na edihwe na me Okanfo Clement meje bre edi ni nyina ede ebesom wo mameka wo se Yorke State eye adwumaku a eba no ensase a wonum na chese Ghana hanum se woton papa nti bomodi anse betimi akọ no akọje wasase afei so wo dan a woton anase wo pe dan ato ana wo pe chese babi ahan dan ni ade a betimi de wodadwe nyina ede akodan eye Yorke State 0243708485 0243708485 na woni wan atwetwe komo na afei so waje wasase na bibia atodin Atoms boutique se men kan kire wo se eba no intadehye anase afade ahodo watches ahodo shoes ahodo intade bibia efa no eye de di siesie ho de ubetimi akọ honom na wo so akọje wo de na bibia so akọ nie eye frewo e 0243708485 0243708485 na won atwetwe komo wo nyina sa adwumakomi ni we wo butu eye Kalabule Junction ewo Kaswa Kwantimpon so ubetimi ne won akodi insanwan so ewo honom afei so Sarabo Hotel adwumaku a won so woje ahoho eje won ababa wa nti bomodi anso betimi akọ Sarabo Hotel na afei de wahoho no wakoji wonani ewo Sarabo Hotel wo Kaswa ne potamu nyina no road na wobutu nti bomodi anso betimi afre won ewo sa ahomatofo isu 0242222292 0242222292 na afei de wone won edi insan so kase bo no say me kan no esi na mamenka wo say achem president ebo machi dom oyemi producer afei so Benedict ede me call Facebook ede me call afei so YouTube no babia ono ane bo machi dom ede me call honom abusia kase bo say na me kan no esi o channel pa ye de emu ode pa ebe san abesomo na wo so wahu de ekoso ewo Ghana ha